fatalo fal mai moanga o tātou atunu. Lenei vai mo le fiafi mapu mai ai fe au mo la pisino lenei aso. Atu foi o manuia le lofa malenga le lei le tua swapo ponga o tātou por kalame. Ba ili le atu pona. Ya au mai foi le fasoa. Ya ai me se foi o le fato fala inga. Al malu le atunu. Wa foi o la to faiwa. Fianga yai le temine ga me se foi tan sanga wal o le fianga o tatou por kalame le fiafi o maua le avanol se tasi foi o tamao le atu me se foi o tele ia ona faiva lo film o longa foi ia o le tama ia tupa i fa salafa le o maua ia avanol tatou por kalame ia o mai foi la fa so ana tu le sao le tatou por kalame ya manua ya o mai foi no sile fia le tomai le ngata o le soifuanga fa faia o ya ai le to e tau o taraina ya le tau tua le foi tomai to tatou matu manuia e la o fionga tupa i le vaenga le fiafi fa felo ai ma fataro fatu le fio mai foi ole pa i le official TV pa i le va war sunga le pule ia ma le afanga ranga pa i le afanga ranga ma le karesia i no toranga fa pea ia fa felo foi sa mo i le fa fonga ala mai moanga i nei tu la tu lo lava yo pa ia mo sa faita talofa lava ya o le ua folsia fo ile fa fonga anga le tu le sauta o le nei por kalame ai au mo ia la fa so tu sai fo i male vala wina fa fa ya o ya ua tele nei lo ai la ua fionga o lo langa fa ya o la fe se lau fitus fulman valu na ufau ue le au whaiaonga. Mo whaiaonga ilo ia pia, tanga manono. Ia, la fe se lau mar se fulu na mamalanga mai le man matu ai ngai. Sawa inei, le mamalanga mai lana o whaiaonga il matu mu. Tolu tau sanga. Ia ona toe, ave leo au ino fuari. Ave au whawhia o ngai ngai ngofuari i mo le lua tau sanga. Toe au mai ai leo au, ave whale lima. Me o tangata mi o le lei e ave ai whapena. Ave au i whale lima, tasi tau sanga. Ia e toe whafo i mai loa o le korisi. Te mina o high schools, ali tunga rosa lenga. O le tatala ino le aonga i salai. Le a o mawalunga salai ana usawa ilone o malua i salai i lalo te inga sunga i li pule o la uru rei ia mato ngā lulue mai a iarea se iau o ina ufa ma vai ia ono tuatua noa ma le pisi ta leni fai pese ia mat fai ngā polo kalame a kane si manu o ani vaenga na e sia i le wala winga fa ya onga ai tatile ise ya tule siwa en ota por kala ole ka do fa ya onga o to finga re mai ya tua yero ele se me pito si no fia fai pio ya lo e o automati ma fa ya onga ole si me ma nei ya
o le ngaru lue mai si foi a onga ngaru lue e mala malama le lei ana to ia teita va pena foi a u isi au ngaru lue albe Brasilia o lo mala malama ia uta mai tia onga o la to marolosi me ai marolosi ai ma o la to vai vainga me mana o miel so swani yo inasa ngalue nga iele ngalue nga fa ia onga na fu temi o isi temi e sacrifice la o weekend o te alu e fai extra classes a le vasenga o te alu ia po o ifo isi fai a onga e le lei atu isi mtau yo i temi o tu wanga na wanu le vala aulia pea e la kusi a vela o geography le ke la kusi a vela o science i le ku wanga a koa mo ke ngaru lua i mawhai a onga ia with the expert with the experience o makau kuia peiras whai a onga o maniu o sasa mapuyata o le suga li whai a onga ia le tele whanga ese le science le ngā o whai a onga i o te alua ami o mai so soani mai i o lesi taimi o alu atu le pule o te alu wala au le pule la ure sau se i te o ngalue o mas i o tapo i le paisa kiasi le stangata o le Samoan pe uma e ke a kongo i loloi sala i lua i a tupai sa kiasi o te alu ami mai o mai se if so soani mai wa e le a cosa kangaka eu vou dar uma lua aí, uma ouça uma velha inglês e a Marvel Geography. Ele o que ele a convo, assim foi a onga na le o sasa mapiata o, marca aquela com a leia, que le foi o la o aí. Eu me lembro, o la sacrifice, o la quem me cura na luenga. E lo u mara fa e lo o senga sa fai o se kami a o ko ya ku le kai au o ko ya ku kai au po ke le valu creo de fole au e fa ku mo me da fiafi ka lon mano longa ya ka o ka me o ka ko e fa ka ko extra hour after school today ya e o ku vela o sa au ya ku au fa ko me ai ma ko bo extra hour le Renga luenga ese le o le makua ele ngaka e ke o aku serve ka maiki a o le va ma le community ma le mu i makai ma makua ia o le va fo o lesi fo ia o ma lesi fo ia o renga luenga o le pele ia kia a iele ma fo aga ngare mo resign o walu e ave le fa fifianga ko kuila e vala au lia ia o le tafuna high school fa mo bolo ka ka penga la ko por kalame boka maki o i Amerika por Army Reserve o walu lo a walu la a le fa ko a uma ko foi si malanga le o walu ki a e foi você não boka maki ele ia mo se si mo kana mo ia eu vou na coainga que ele calmou aí ainda o waku ele asoma a baile o passport loops lá o permit que eu quero lá com a folha o curso resign uma folha o curso o alu o oficial o alu lo é coisa ver se for e isso é what a lá o avacula o recitation letter o o fama vai ia pa wala la ko meor kalia fa ma venga o que foi mai lá ia o malo no manga venga ia o so rola ia le pai uma mai era oficial uma penifiki fo ka ta mamoa ia o so rola ngo fo ku o le mafua anga renga o foi le resignation test le letter le o ma fa a fa pe uma vara o me ka fuma po ai foi lá lesi e kalesia po ele si mu por isso o cara vou le ele si vala oria e que ai foi kamaki mo ki ngoa e alu foi e ku kamaki o isi kani
I pese whanga sa whai ala ke o le si kemi e whao i e kemi sa kaunga ka penga ele i al kusinga le pese ya lo ba whaunga o wa pero le wa mai le suao fa umale le whai a onga i wa e kele whai a onga ai le kele kanga ka whai pese ma kanga ka whai whafifianga ia ngā rai ngau whamawai no o loa whai a ka rengi lea ia ua avena lo ia o saure valaulia e o le kalesia ma lea nguu whafifianga ia ma o ki pai e ia o kaini ia lea la ua makua ia ua lava fo i lea whai pese ma lea whai por kalapi o le asa oe moe mitinga e le teimi o avea oe ma whai a onga wao o isi whaiao ya ele wa ai fo i ma whai tala e o nganga e tā uale soifuanga whaiao ya ai isi whaiao ngana roatua tu mea onga i along whana no fo le lungo le laura ya pe foi la tulanga na e tā ua le e malanga rasa oe moe mitinga na e whamoe i ai ma whaalangolango i ai ale soifua au na i le ngaruenga whaia. Le usau ai o ia man nofo man matou ai ngai nei whalunga. Ko a kasile makama, ko lua. A o whaiwhi aula i nei le tangata ingo i aisoli. Whaiwhi au i aisoli. Aisoli yuli tapa. O le kangaka nga, o le whaiwhi aula nga po le o kele i vai mua i whawhiawhianga mangi ngai o inga i kala kele i vai mua i whakingonga whapea whakoa o kilo are i inga o saunge o vai e kamarone o ka saunge kele anu le loko e se fwere o langa ho volai au i apia e o saunge e kalesia sofitu le hainga o kele sofiku ngā renga o whaak ki solo a whapea. O sauno lea. Wai loe a soli. O whaile loku lea sawa a koa e ngā rau. Ongo masinga ini. Wai loe a soli. E ieri ka meki ki sakongi re i e o o le kei al koa lua o le whakua a soli. O whanori. O kei na lea sa. Nau kei koe o la whakua pulosu a wai. Ai kua wai lea soli ma le pelau e ma lea. Masali. O le ana o mele foi a le kulu. Awa, fako au ai foi le kanga. E bakele. Asau a kanga. Ko lo menga foi. Alo susugi. Foi so of kalo. Na ku ale yo eso. Ya ole me ko kisi sal e ese po ya. Mo usau. Foi lo ofu pesa masama ya. Balo ia me mako ke mankuaga o wan lo mau lo o la ku aso sa a ora ka penga ngana o kalvo o me ave ia sau le camp ke le asimoki a uma fa ma ka ma ka ko ma o lo ma ko ka o marco ngai ko sau ia man ia lang me makanga ma o sama nga ko lo ku da chef a ku ia fa sa o male loku le fiafi ko me ka kai ma o no manga solo ko ma o nga mera kalvo o ma kwa ka o ma ko kalvo ma wa nga fa solo ma ya nga kalkana o male le characters o le kala kala wori ya sakala kambe sakko ma taniko o ma ngai kanga ai ko ma o ma fartua le mo fora ale waso ese fica fa ko fica ia kuru ama pai fa mo le ase ka stau que fa ko mo fo la fo le e o la kuro ku o ka ko no mai ka ka ia ko mai o ka o mai o mal por nga o fo ro mal lo fa kana so mai o ia fa kai foi taringa tu pai o le wa so sang merko nga ka ko kalvo i oro ko fingar ngari
ia o le misi le nga kai ke alua ia ga me o lo fika le la wa lunga nga kai ngo makai ile ko mai ma sosia o le ka maro o le fefia le fa va se nga o me o fa o punga o pese e ke le ka komo me e ma fanga ku pura me e gara ngo a maka ngo pu e a mai ele ia fucking ngo nga ka maro o le si me he was very serious ele fa ka alo ese si a fa ko le que fica lo ele aí se me ka o se ku ko aka o va aí foi lá de salvar ka pe a o nga o me le foi le songa ke makua nga tiki ka la mi ko e ke me nga o makua shoes ka ba ro le o nga me ale aka i songa ke ila le makua le liwo ko ka tiki tiki si kengi ai ma se fai o ngara o kilo ise ka ngaka very committed and serious and he meant ngake e winga manga me fai ele se me fa ula ko se o ngara o pu enga mai nga ai kia le o me mo wara o la mo ya eso me yo música ai el pusali pinga ka kas pusali pinga ia ga bailo la ia o le li pinga o ke lo u mangu ia ngo a editi ama o le akfa ngo li pinga nga me o wan ne o fo le pinga ama ka so e fo akfa so e fo le editi ama so e fo le Richard Clayton, Side 2's Music 1. Ya, ko kama. Maka le sui mai la le wa mala le ka ka me ko mo pusole. Ya mo mala ko foi ma ya. That's how I was able to follow and learn. O do música, o do que me fa o ngai. O le leo le la au le assim me eisi me ka o sharp sounds le vagale so var ko amos pa mal papa e ya le si venga ka o sharp sound ka ke se kia i ka so vale ko amos off le e pare que foi ka me eu fui a ka ia mo o mai ia o le fime nga challenge ia ga o le fanga pes o nga faki ai ko li pinge vai le li pinge nga le nga lu le mali side 2 music 4 fa ko mai se pes o se mari ia mo so lo le fa o lo pes mo nga faku mai li pinge o le mana o yesu fa fan no pes nga ko le vai aso o alu markopi o pui asole que le roli para mim foi a onga de qual cocus o al por eso falei la ele maria la ula kunola ele ora falei le mal pese ya lu yo la le se mera ha o al pau la ka que o a ko ka ele o fia e que mano o la surprised ya o carvo ele ability le o kama wanga ele o mafainga kusi le pese parece mea o le kusi pese ga la kwa ku no papa e kusi au por pese ba el pese vanga le fai va motangata io pese nga maka mai nga maka lola ia nga mo me ko o fucking mo be ma fai i ulo va makaka ia saulo e aver ka malanga le kukuila na mo fora e so de awal aver malanga sau e aver ka malanga le nyusila sau e aver ka malanga le fia mo fora le e so awal lo e fia ine
o la o nga kala ili alofa o le atua ma so o nga ele atua ai so ya kia Wani whawhita uli na whea ngai fo i maoi. Ele ngata o lou whaiwa whaia o. Ia, e me se fo i leo nei mea o whatu whatunga. o le whaiwa whaiaonga. E loa mai sala i lua, kanga, sa kuia kua, whanunga, whanano, lo saua. E ai ngai ko inga makua hao e kurunga o lo saua ki. A e ana o saua. E kake musu fonga le e fail like a plan. Kake musu e le achieve like a kapenganga po ni yaso. I ore se voi kani. E leo se mea kakau wainga a se po se mea kakau wainga whakamala. Ai leo iele mawhawhau. Ore si mea piko sili anga reanga. Olo kasiu e sa kure awa ongal mea. Ai ala kunga esea me lai kusi. Ke ala kunga esea me lai fai. Nga lai mafua mo ka sa waka ika. A le. Ola unga lue maringa luenga lea. O le whawhika auli mua mua. O le kele o kemia esea kumaro wa ingam. Mara whanga. I ngau kango kārengi leo le whai pese ma whai o pakarame. Lua. Ele ai yasa kārengi e rengi lu. Le yasa kārengi e rengi lu. Well, sometimes kake wheo. E voi isi kaimi koe oka maa roa ia. Ai i kua aku o ruina. Nga kapenga mai ka ika mo isi mea lai luma. Ai whawhakaire atua, I survived. O leana e ta ua lau sau noanga i le temi o sola. O le ngaruenga whawhaya o nga. O lo wala awina rea mai rea di. Peta iane ia o leana e whamawai. E le legi ale motu o le pā ua sila fia e le whafonga anga le atunu. Ai e anga tu le whaiwa whatu pese ma whai pese. E mwhaiona e whaasoa i le wala lea whamon mole tupa. Inga ua whaakamau ai ngai ngā ua whaamea alo whaina o le atua i tāleni leo le whai pese, whai porkalame. Ngā o kilo ele mana onga. Le taimina. O la e sa ili se leni a sa moa i whafo i mei o whafifiana. Whai konseti. Ia ngā ole i whafo e whai eile. O kilo le taimina ngā. E whaare kelengi ka ngaka o wha manuia ina i lea kārengi. Kārengi leo le whatupese vale, whai porkalame. Nā nei no mawhauwhau. Kele whai a onga. Kele whai a onga. E mawhainga wha aua ua ngā ruenga lea. There are a lot of geography teachers, English teachers. Nau ke mawhaia ngā whakumunga ro o vangoa lea. Ai le kelengi whai a onga. E mawhaia ngā ruenga. E whakarengi e inga i lea mea. E le kele fwoi kangaka e mawhainga. Mafuanga ngā reima o resign a ngā ruenga whawhai a onga ia. I loved it. O toi whailani au ngā ruenga timle. E ia kangaka wai lau kei loa ui whawha. Ia na wala au wai lea. Pai whaman mole. E kusi fwaska pese maku whawhalenga. Ia amai mea kusa koe pese, amai leo pa ia o kufunga. Ia kangone kapenga kumere, e umaran kapenga. Pasi upa. Koe la koe marfaki. Mea ngā rai whai, e leo kele koe aru koe au se pese. A o le whai au mea ngā, last week, ngā ave fwoi le pese o le, ave fwoi le pese o campaign, a le kovanga wale luken kovanga le kuila. A makanga fwoi o laki ka whawhai le sa, ia le ngā ave le pese o le la campaign. Ia le wala sa hongi a koe, whai ngisi pese ave.
a le kai mi ngeila o le vai aso le aso lulu e o ke alu e a maka nga o le pese a vele le a onga nga o walu e a o fo maka nga o la ko ke a o mo o le pese ka ki a ko fo kai mi me ko ka pi anga o sa o yo ki moi o ke alu le aso le a o le pese a vele la ko nga la ko sa la ko sa o le a se metotia e whaongaina pe a whatu nei meo pese. E le o whaki uma e a inga e le mele ke mawhawhau e. Peila o se, pe o le asomliu. I a whaki a le pese. I le tune, i le tune e kei loanga e whekaui ma le kaini. Whekaui ma le bela la tupu, le asomliu. E o hoi kirisimas. Ese uma ia tunes. E whaku e pese. O le kele whamangalo mai au le na whakau kala. O le kele fo i ia o le whaku pese. Le ka ke whanongo longo ke. E whike e ngai fo i malo mafo whaku. E ke whanongo ku ngal whaki kua i lea kai whekau i male mea lai pese i ai. You have to be very selective. I upu. E ke le songa palafunga al whanongo longo na tunu. Langa kaka uma. Wala ko mana malama i le la kounga nganga. Le mamau, le lau ke le, ma le winga. O le challenge mua ngā mele pese. Ia e loa se leki le whaki, e fua le kaimi le whai ai. Lua, o upu. Ia o lesi mea e a maka mai la wau kālengi. E le kāngi piangu pese Samoa. A pese mua ngo o vei kukuila mako ngu, le afi sarau iwa iwa. Kua whalongo ila kukuila lungan malao kasi piangu. O ingala nga swinga bainga le. Swinga bainga ia musika Samoa. Ile kai o se piangu. Whaftai le whatu Amerika Samoa. Sao oil melna. Pa au keilo, I know, o le ke le o sosoangi al piango. Ele ngaka la fai pese, au ka ikalea o pese. Ia alfa alongo vo e ngaka. Ele maka mo fio ka penganga. O lui la ngana luenga ni. Ia e malamala mai lau whaki rai whai. Ia e malamala mai au upu la la whai. Ia e malamala fo i le winga o le. I le angole ke mga a pese ai. Se i whea kura karele. Lau pese mua nga ave kukuila whako a. Na kokongi al mako hulu pasa se ke alu kukuila.
Ona yo umba ka ku kuila la foi pese o la o mai po information fa ko pese o la ku lo ya ora ko fa singo mai e o sister ku kuila fu ma o sa ko ma alu la ya fo le o su nga ko so ko ma lu ya fo ka ora ko ya fo mai sali o so ka ma ka ba ka ma fa I o ke lo le ya so ka ma lo ka ma le sa fa singo ya ai vai ka ia mai ni wakuni information fa ila ko pesi le kusilia na le ka ke le kusilia le kusilia o le kusia nga o mai ka mo ka va ku ye o va ko so ia nga o mo le causa o fa ka no fio ko o ani issues o ia me le sa vo ne ka fa fengo fie ia barura ka maro oi o ko nga mega I ia vai awa ke pese awa ke fefe fu pese mai ile ke kele o ai kala fo kuila sau o ile ako sau o ile ako ya mai sia menga ka o me ka maro ya o ka bu finga benga au polo e mai finga benga ile mana mi pasa fia ata o vai mo fia ai la mo e uro la male su talie tu ila io se la to fama e ai poi lo se fa si totai sale lua cosa sa lua fatta fa to mano ta puni ale man alta male la me ma sa ni ele ma tu fia fiama Alô. Kasaulo la ia me kan mo merkova but we have to be smart enough kau ke ave se alfa upunga mai me fei kai kan kala fa lo wala ku aka sa o ko ai ka la fu ya mama ka ke sau foi o ka fili le se wala e mo moli e mari a la el wako ya mal fe au ko o e veka ka yo mai ngefu kama foi so foi ya ku lepa o ke le lo ya we are emperors leaders who was a crowd por ya que algo fa kai mo vi I me o fa o que le lo fa le anga se si ngel me fa ku ai mesia pese amu na le nga o ule fa ku pese ai ka vole ai marco fa mo fa ka nga hu I me ya ava ya ka ko fa ke el bana awole ya o la wa nga awala e fa I pese aka fakuze pese ai mo moli se fe au ia ave se awala kalia mo fie ma mali au hi ave ma se be e fe ngi fusu aka pe au mo pese pe post mo ia seri ilo me o singai ya mana tu foi o lewa tau fai wi ia ta por kala mene fies ai o fi fiang o ta to por kala ua o le no ai toe sila ile atu o ila o fionga o le manatu ia o tu fe sila ile atu o po fe o ia la o fionga ai manatu sia manota o fo ia momoli ia sa o fautuanga wa fo le fa fonga anga le atu ia o le fo e tu pua e ia nisi o tu pulanga fo o le atu ia le fo e fie le fai vai le ngata fa ia o ya a ole fatu pese male fa aluma pe yo na ilo ai na ufio ko kikia umaro kan my time is almost over game me ka entertainments de eu acho que não fala o passe ele por ele fia lá com ele they not interested ele fia ele é karen okay loa a lot of you out there kako walo fana usamo e karen ele pese fa pese o le silva mas fa fia bebo amor ia enjoy ia fia lo bela fai ele ma fai na kingo mai se me que foi pe ai kango e fai fa ko un ales ma fa oles ai ai kango e fa king ile me que fia e fai do what you love doing yeah like kilo it will shine
ai foi so oa la e ke makua e ofo foi a o ia, you will be amazed. Inga ua umangi se me ki foi ia, did I do that? Did I compose that? Mo fakua pesela, mo foi a mela, io whamangu yanga ngā lea tua. When you put your heart into it, ku i lo whaku, ku i lo fia. E ke makua e fia e whai. Ko e fia e whai. Ma resi mea. Awangai e kangi kokongi. Waraudia bayai. Awangai e kangi oro kokongi e fia. O lesi ngā mea. O le kele i o kāka whamai. Pe fia si kokongi a kamara. No. I don't offer no pay. O le mea e au mai na fioanga. A mai e ngu au kalungu. O le mea nga au isi kangi. Ia wale kele au meu kelma. E kele aku kokomi a ngu ma whawhifia kai a mai a kia. Na ilo le mea ngu expecting. I guess ai o le mea whamanguia mai le atu e kia. Ia whakasi e ma blessings. Whamanguia ngā ko i inga mwhaifi au. Ia whamanguia le atu e kia o e mana whangan. Ia lea mawainga i whamanguia ngā ia e ziola. Kama whaelo kāringu. O ina kakai whasa, kama whaelo kāringu. Whai aonga i ofoses a ia kama i whaofo le atua. O pe ngā whakaringi i le sama kuia. O ke le whai i ofoses, o ke whai inga i ofo le atua ngā mai kāringu. Do that, and you will be blessed. Ia tu e tasiata fisidi tupa i whamon. Mai whātunga umana e tapena ina. E se whātunga na ese ai a sau tapenanga au se result fo i mai le au matamata i lon tapena ina. O le pese mako mo la fe se lau fuiva. O lo pese mo nga. Ia aile i makua ai ke o koe wala au i mako e kukuila mo le afe se lau fu o i ngala ko sa o mauanga experience ma le au wala e whai ai o le pese la le mako mo lua kasi walus I think o le pese nga makua masa i la whai mea wala ngani mea mua Leila e wai ai si o pese nga fai. Ele i whakamana hoi lau kamo iei. O le pese lan mako o le lua afe. Ia lua afe. Pese lan mako o lua afe. I ngana makakalanga mai isi nese punga vai. O le whainga o pese. Lea nga whero soangi whare ka pē nganga o pese isi mo. O le pese mako, ele ai se pese o le pese se ako le pai, o le pese whalakai, o pese ako kuila. Ele ai se pese nga walo, whanga le pe whapeo whaiwhalei. O isi ja lea kaimi, la wha mea mlik sa moa, o le pese whanga e whaifo i ei mera manga o mai ei. Ai e kukusa uma o whākuma. O le e rau o rau mea rofanga maua mai whai pese lau I loa fwea sa mua o askaria e lua. Sākal maka mō sa whai au. Mai leo re kawanaka. A ele kango e whaile ai kia lea. E ke lasta, e ke whai au mai le awa pēr o le upu lea o le pele. O le pele le u mai le nenga mua mua.
ai mafau uma le upu fai o le peli i le ele ai ka ole kusilano peli o le ko ele o le vaele so ai ka ole kusima ai ka ole kusima lenga lo ngalo ma piki me se upu e suitable i le vale e ke kamo kusi uma upu e rain ma le upu le kusi e fai mo fia la e ke o so soangi la na ka foi aqui foi piscina eu falei olha se minha o bom mãe fez aula isso o lo ngofo mafaku mas se o por ngakulo me ele o punga o famaga ai o chele e o tufia le vai moi na fisile le que ah mas eu não vai moi na mo ia kanalo o fa kulo lai e mo bo kanalo e vai mo foi me e vai e kasi al me mo ia kanalo ia ora o me fa ai ele sempre faz algo pena ale o uma create le mo o nga kanalo e fia boa e lungo vai ia a fisi la ora anda nga mo boa kanalo kasi nga mo boa kanalo le aku ko fo na mo boa ko do funde eu kanalo li o fengalo o que ele o kufia le vai nga boa e kanalo e ko ga be fengalo o le manga onga o kalia e que mo foi mea uma ayer me casi que lebo kokuila ko que mo foi mea uma ele a ko foi o e ya me ko que mo ko chamo você não tá sama o pure mayo e America Matangofie ma oa ia le fasoa le fionga ia tupa fa fonga tatu watu wala tatu porkalami ya malatu fo iwa telele susia malta mawai le ua fasoa mai ia le a fionga ia tupa mori le ngangol fa aftai le fionga tupa ono lo sao matangofie le fa fonga nga le tu ya e wala tu tatu porkalami le ba ili la tu pona mori fole nga fa ftai tatu lango tu lo o lango ina ia tatu porkalami ya fia wa solua taitas ya mo se so ponga tatu porkalami le ba ya so mo a fai fo i wa sala ia matungan ya fa mangalo mai le au nga le fa kasa TV tatu tu filo i va so mo to fa si